Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sokulethela zona indaba ifika ngaso-ke isikhathi uMax-ke umfomakhanya ushiye-ke angalazi kuyena-ke laphana-ke ongumlandeli weqembu layo-ke laphana-ke i-EFF mbukele okuyiqembu lakhe laphana-ke noma-ke eliholwa uyena laphana-ke uJulius-ke Mfokamalema. uMax-ke umfomakhanya uzwakale-ke esho kanje kule video-ke engizothi-ke ngoshiye nayo mbukele-ke ngesikhathi-ke ephendula yena-ke laphana-ke ube usisi-ke ngempela-ke ekhulumela yena-ke laphana noma ekhulumela iqembu layo-ke i-EFF egxeka yena-ke laphana-ke uJacob Zuma-ke ongumholi we-MK mbukela ke ngikuphe yona-ke le video yakhe-ke uMax Mfokakhanya ephendulela yena mathupha. Nansi-ke i-video bese sihlangana laphana comment section sizovula lakho mbukeli ukuthi-ke ngabe-ke wena-ke uthini ngayo-ke le comment-ke eshiyo yena laphana-ke usisi-ke esibonakala ngathi-ke usupporta noma-ke uhamba nayo-ke laphana-ke i-EFF mbukeli-ke okuyiqembu lakhe laphana-ke uJulius Mfokamalema. Siyabonga. Ake silalele nansi imafinyila member ebese siyayiphendula imafinyila member. Ithi-ke imafinyila member le ogama layo uZolile Mbozo. Ithi le mafinyila member le, could you please next time talk about your old madala in bracket Jacob Zuma 84 years this year usafuna ukuphatha iSouth Africa, why engahlali nabazukulu bakhe akaziboni mdala. Kusho imafinyila member eholwa imafinyila leader ngaphansi kwemafinyila party. Ake siphenduleke imafinyila member le. Lalela-ke webo mafinyila members nonke nje bomafinyila members enholwa imafinyila leader neqembu lenu lamafinyila. uJacob Zuma yena himself akasafuna ukuphatha. Usaphatha uJacob Zuma akasafuna ukuphatha. uJacob Zuma ufuna kuphathe iMK party not yena. Ufuna ulwela ukuthi akuphathe iMK party. Angithi phela uJacob Zuma is the most, akekho umuntu obest kwezepolitiki njengoJacob Zuma, ngoba naye umafinyila leader wakho loyo wafakwa uZuma kwipolitiki wafundiswa uZuma, says himself. Umafinyila wafundiswa uZuma yonke into ayaziyo ngepolitiki wayifundiswa uZuma. uZuma ipolitiki uyiphethe, ipolitiki nje eyakhe uyayi-owna uZuma ipolitiki. Njengamanje akuyena ofuna ukuphatha, iMK afuna iphathe. Now ubani-ke iMK? iMK i-top leadership bese kuthi nama-ground forces. So kunabaholi lapha kwi-MK ekuyibona abazophatha izwe. uZuma uphetheni? uZuma uphethe iMK. Uma iMK iwina kuzobe kufezeke izifiso zikaZuma zani zokuthi iMK kube yiyona ephatha izwe. iMK yona iphethwe uZuma. uZuma semdala, uZuma saliphatha izwe, uZuma sakwenza konke okwakulindelekile kwi-leader yezwe. Njengamanje userecruite ama-leaders, the young blood under the MK party. Naba oJohn Hlophe, naba oNomvalo, igcwele leadership lapha kwi-MK. uZuma ufuna kuphathe iMK not yena. Siphukuphuku samafinyila omholi wakho, asithembe ukuthi uphendulekile. Kade uyatakwa